panisitswe semmuso go nna tautona wa ntlha wa mme wa lefatshe la Namibia morago ga go tlhotlhwa ngogola mo ditlhophong tsa lefatshe leo go nna tautona wa botlhano. Tautona Advocate Maboko ke mongwe wa batautona le baeteledipele ba mafatshe ba ba neng ba tsene ikaniso e. Tautona Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah o nnile le seabe segolo mo kgololesegong le boipuso jwa lefatshe la gabo a kile gape a nna mo maemong a sepolotiki le a botona. O tswa gakala a lwela ditshwanelo tsa bomme le tlhotlhetso ya bone mo ikanisong ya gagwe o ka ile fa tla tsweledisa ka go nonotsha botsalano magareng ga lefatshe la Namibia la mangwe mo kgaolong go akarediwa la Botswana mme ebile a eletsa go nonotsha tekatekano ya bomme mererong ya ditlhabololo mo lefatsheng la gabo. The task facing me as the 5th President of the Republic of Namibia is to preserve the gains of our independence on all fronts and to ensure that unfinished agenda of economic and social advancement of our people is carried forward with vigor and determination to bring about a shared, balanced prosperity for all. I have been an advocate for equality between men and women. I believe that it's not good for a society to underplay the role that one segment of the population can play in the social, political, and economic fiber of our society. Re sa lefo tautona Advocate Maboko o sa tswa go goroga go tswa Namibia kwa neng a tsene mo letlo wa go ikanisiwa ga tautona wa lefatshe leo mme Netumbo Nandi-Ndaitwah mosong ono kwa toropong ya Windhoek. Mme Netumbo Nandi-Ndaitwah o tlhomiwa tautona wa botlhano ebile le wa mme wa ntlha wa lefatshe leo go tlhomiwa mo maemong ao. Nandi-Ndaitwah yo dingwaga tse di 72 yo kileng a tshegetsa maemo a bothusa tautona o ikanne go ka bakanya isola lefatshe la Namibia. Tautona Advocate Maboko e ne le mongwe wa baeteledipele ba mafatshe a ka go farologana ba ba neng ba tshologetse mo letlo o neng o kaya ditso tsa go tlhoma mme wa ntlha go nna tautona mo kgaolong ya borwa jwa Aforika. Banni ba motse wa Gulubane ba gwetlhile go inaakanya le dikgwebo tse di lebaganeng le go dira ditiro tsotlhe tsa temo go simolola fela ka go jala go fitlha dijo tsa teng di jewa. Se se bile ke mo palamente wa kgaolo ya Tati West re Justin Hunyepa mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Gulubane kwa gateletseng gore puso e itlamile go tlhabolola matshelo a Batswana. Rutlepe go ka Abigail Madiropo. Re Hunyepa a re ditiro tsa mo masimong di akaretsa go jala le go isa tse di robilweng mo masimong kwa marekisetsong di ka dirisiwa go fetha mebereko e le mentsi. A re nako kgolo ke eno e batho ba tshwanetseng go rutuntshiwa le go fiwa dikitso ka ditiro tseo gore ba leke go thabolola matshelo a bone. Tota re batla go bona matshelo a batho a change. That is the main objective. Ke sone se re batlang go se dira re le puso e ntšha ya UDC. Re na le khumo e leng gore di mineral di tswa mmu na di tswa mmu tse di hetang 12 mo Botswana. Ke khumo e ntse e leng gore a re ka e dirisa la sente re dirisana re sala morago khumo e ga le thoke gore le bereke le Batswana. Ke khumo e sontse le e ja le mo lapeng ga go pale sepe gore ka ba hiwa madi la amogela le ntse mo lapeng le ja khumo ya lona. Ke se se iragalang go mahaseng a mangwe a se CCP na me madi a ba ga itshwang ke batla gore di plastene tse di leng tentsi ha le se gore ka di agella bontha bongwe a be re kgaoganya re aga mo plaseng eo re ira tshingwe hela be re gore ka diterekere tse 4 a beta re lema lebelebele mo teng ntha engwe re lema manoko ntha engwe re lema magapu manoko a be re bata machinery la plant le tona ko China le re plant eo mo manokong ao izota entsha mahura mo teng intsha peanut butter. Banni ba Gulubane ba khotse puso ka dithabololo tse di dirilweng mo motseng wa bone. Malebo ke santse ke bua malebo ke re grading of Gulubane ho bona road batho ba grade tota re tla emela skontere re tsamaya botoka ba le ka tota ba dira good job ke bone selelo sa rona ka re sa arabiwa le sone
ke bone di-advert tsa clinic gore o ka re e tlile go expandiwa go a solohetsa sa le ka re apply-etse lebala ka hala la motshameng nako kgolo ke eo ntse eme ga re se re arabiwe ano re kopa gore le re thuse ka gore setse re batla go baakanya lebala re kgone go tshameka. banni ba motse o ba gakolotswe go bereka mmogo mo maitekong a go thabolola motse wa bone mo go tse dingwe Rre Hunyepha a re bao ba ba thusitsweng ka madi a lenaneo la tšhemašhema ba se ka ba busa madi ao mme ba a dirise go thabolola dikgwebo tsa bone le go thama mebereko. Abigail Madorobo, BTV News, Gulubane. lephata la ofisi ya gatautona le tsweletse ka letsholo go ralala dikgaolo mo lefatsheng leno go thusa bao ba amilweng ke dipula tse di neleng kgwedi e fetileng mme di bakile tshenyo le go ama dikago matshelo a batho le tsa botsogo. Tsatsi la gompieno tona wa lephata Rre Moeti Mohasa o ne a abela lephata la botsogo masire a thibelang monang o abilweng ke bana le seabe ka go farologana e le bontlhabongwe jwa go thusa ba ba amegileng. Tona wa lephata la botsogo Dr. Stephen Modise o kaile fa se tla thusa hela thata go itebaganya le seemo sa go tlhagoga ga bolwetse jwa malaria mo dikgaolong dingwe mme o kaile gape fa seemo sa go tlhagoga ga bolwetse jwa malaria sa bakile dintsho di le 3 mo dikgaolong di akaretsa Okavango, Chobe, Boteti, Tutume le gantsi dithuso tse di tsweletseng ka go rolwa go ralala lefatshe di akaretsa tsa madi, melemo le tse dingwe. Dinnete tse ba botsogo ba supile ha ile gore go na le malaria o montsi o e leng gore o teng ko dikgaolong dingwe ko puleng e le teng le gone mo gaborong yaanong re bone gore dinnete tse le tse dingwe tse di teng ba di neele gore ba ya go di dirisa mo go lwantsheng malaria le gore batho ba itshireletse mo menanyeng. State President through fund ya disaster ba tsere madi a kanaka 50,000 ba neela dikgaolo tse di harologanyeng gore di thuse mo seemong se mme ke tsaya dikgaolo tse e leng gore ga di se di dirise madi ke tla dirisa mo madi a go ipakanyetsa mo diemong go bakanya diemo tsone tsa malaria because see what is important ke gore ne re bua gore lebelela le se lebelele metsi a na le go seemo sa malaria gompieno se teng ha because go pula tse di pileng setse re phule dintsho di ka tshwara 6 already mme ha re lebelela le selekanyo se re se tshwantshang le sa ngwaga o hitile sa tshwenya hela thata dikgaolo tse leng gore di amegile thata di amiwa ke malaria ke dikgaolo tse di go bokone tse le hatsela rona bua ka dikgaolo di tshwana le bo Okavango, Chobe, Ngamiland, Boteti, gantsi jalo jalo jaanong mo go tsibogeleng tsone dikgantse tsa malaria ka o itse gore malaria wa anamisiwa yalo ke mona ke yalo re amogelang di-mosquito net tse e leng gore re tla bo re di romela gone ko dikgaolong tseo go tlaleletsa ditsompelo tse e leng gore re setse re na le tsone already mme maiteko a rona ga a helelehela ga le melemo le tsotlhe tse e leng gore di a tlhokagala go ya ko dikgaolong tseo setse re rulagantse gore di ye go goroga. Re tswalela renagano le mogolwane wa ditirelo tsa botsogo go tsweng kwa lephateng la botsogo Dr. Oratile Mofokeng gore tlhalosetsa go apere ka kgang e maisotla ke go dumedisa ke go amogela mo Botswana Television gongwe pele re ka buisana o ne le Batswana pego e leng gore ke o re tshwaretseng. Dumela re Samoka dumelang Batswana kwa gae ka nako yone ke re le mo gone mo Botswana re thela re itemogela gore go na le mahelo a nna yalo le di-case tsa malaria mo Botswana mme gompieno re iphitlhela re le mo seemong se e leng gore re na le di-case tsa malaria mo mahelong a e leng gore ga nke re nna le di-case mo gone kana re iphitlhela le gore re na le koketsego ya di-case yalo kana batho ba ba nang le bolwetse ba malaria ba heta dipalo tse re di solehetseng mahelo a e leng gore re nna re solehetse gantsintsi ra re ke mahelo a endemic for malaria mo Botswana ke mahelo a tshwana le Okavango, Northwest kana Ngamia ka ne re itse Chobe, Tutume, Bobirwa, Phalape le Boteti mme gompieno gore be le gore re bo re kua mokgosi yana ke gore mo gona mahelo a re atwetseng re iphitlhela re na le koketsego e go godimo thata ya batho ba ba tshwarang ka bolwetse ba malaria gona le ka ha re toetseng ka teng mme go heta ona mahelo a ka badileng gape re iphitlhela le gore re na le mahelo a mangwe a re sa toelang ka gore a nne le batho ba ba nang le malwetse a malaria jalo mahelo a akaretsa mahelo a tshwana le gantsi
go botlhokwa thata gore ke bue ka gantsi ka gore ke lehelo le e leng gore re ne re setse re le declare-rile re le ga lena bolwetse ba malaria mme gompieno re iphitlhela bona le batho ba ba tsenweng yalo ke malaria. Francis Town, Gaborone, Mahalape, Kgatleng le Kweneng. Mme gone mo gape mo go re thusitseng thata e se hela gore dipalo di ile go godimo yalo re na le gone gape gore re na le koketsego ya batho ba e leng gore ba ne ba latlhegelwa ke matshelo ka ntata ya malaria gore ke be mo dipalo tse mo gore batswana ba kgone ba di tharologanya ngwaga othe o hitileng re ne ra nna le batho ba babedi hela ba ne ba latlhegetswe ke botshelo ka ntata ya bolwetse ba malaria mme gompieno ngwaga a rona o ema ka May mme gompieno re iphitlhelele gore re na le batho ba setse ba le 6 ba latlhegetsweng ke botshelo yalo ka ntata ya malaria. Gongwe pele o ka tswelela mo nakong ya gompieno re tla tshwana ke gore re ikhutsagatse puisano ya rona re mo gare ga dikgang mme re ka re puso e dira jang go hema seemo se o supa jalo gore dipalo di thataro batho ba rata ba ile gore ba latlhegetswe ke matshelo jalo le gore go tswa mo dikgaolong tse e leng gore ga di a tlwaelesega ka bolwetse ja go nna jaanong o nang kwetse jalo gantsi. Dilo di le dintsi tse gore manta di dirang go hemele seemo se gore se tswa mo phekelong e sele go na le gore go na le di-committee tse e leng gore di a bereka mo dikgaolong tsa rona tse e leng gore di activate le gompieno di thisa di-community gore di kgone gore di lwantshe bolwetse ba go nna yana mme go na le melaetsa e leng gore tota e botlhokwa gore re kgone go lwantsha malaria go botlhokwa gore rona re le community re tseye maikarabelo ga o ikutlwana le dikai tsa go opia ke thogo go gotela mo go heteletseng go sita mo go heteletseng mo sa go toeleng kana ikutlwela o utlwa mmele wa go le botlhoko ikatumetse ga go ba bongaka ba ba gaoi go godimo ga mo tota hela monang ke one re tshwantseng gore re o control dipula dintsi dina re na le mahelo a mantsi a go na le metsi diphadile mo malapeng re na le dithini tse di tsentseng metsi a re tsholole metsi re begeng di bata ko malapeng gore metsi a se ka nna montsana se ka nna ga le nteng ya ka dipula di ne le yana gape re iphitlhela le gore bo bojwang le dithare di godile gore re ikite ka thupana re thagole mo malapeng gore re kgone go gokotsa one mahelo a e leng gore monang o ka tsalela mo go one. Right. Dr. Tlhaki go lebogeng ke dumela gore batswana ba rutile ba tla tswelela ba ntse ba ikgolaganya le lona ga e le gore dithuso di ka tswa gope ke a go leboga. Go bona ke buisana gano jalo le Dr. Oratile Mofokeng-Selei e leng gore ke mogolwane ba ditirelo tsa botsogo go tsweng kwa lephateng la botsogo mo nakong ya gompieno batho ba le barataro ba tlhokafetseng tateng ya bolwetse jo e leng gore ke jwa malaria ke a boa. o lebedi kgantsa botswana television ra tswelela tona wa lephata la thuto e kgolwane re Prince Maele a re maikaelelo a puso e ntšha ke go tlhabolola matshelo a batswana mme a re seo se ka kgonafala fela fa go ka inaakangwa le thuto ya tiro ya diatla ke gore TVET ka e ka thusa go fokotsa letlhoko la ditiro fa bua ka nako ya fa etetse ke moeteledi wa lefatshe la United Kingdom mono Botswana re Gills Elton Entlenknap mono Gaborone tona Maele re ba santse ba na le kgatlhego e ntsi mo go dirisaneng le lefatshe la UK mo go tsa thuto e kgolwane Jessica Pilane wa bega Bokopano jo ga tona Maele le moemedi wa lefatshe la UK mono Botswana le tla jana ka maikaelelo a go sekaseka ditsela tse dišwa tsa go tiisa botsalano jwa mafatshe ka bobedi jo bo saleng bo simolola pele ga boipuso jwa lefatshe leno fa amogela moemedi wa UK Gills Entlenknap tona Maele a re ba eletsa go tswelela ba dirisana le lefatshe la UK mo go tsa thuto e kgolwane e akaretsang go arogana dikitso. We are basically trying to put emphasis on TVET for 2 or 3 reasons. One, that we believe that it is one of those that can solve the big problem that we have of unemployment. So if you skill your people, they become plumbers, they become electricians, we think that they can actually solve the problem of unemployment. Working for themselves. Ithutelo tiro ya diatla re gatelela ka gore ke yone ka re thusang re lefatshe go fenya mmaba o re aparetseng wa letlhoko la ditiro. Re dumela fa gape go ka thusa mo go godisele go ka bakanyeng itsholelo ka jalo re ikaelela go dira le lona gore le re thusa mo maikemisetsong a rona a go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. Work together in fulfilling some of this the agenda. Our aim is to produce
globally. Maikaelelo a rona re lefatshe la Botswana ke go tswelela re alosa dialogane tsa tlhwatlhwa tse di itaisanang borathana le tsa mafatshe a sele. Ka jalo re ka itumelela go tsenelela thata mo go dirisanyeng mmogo le lona. We would love to explore collaborations. Moemedi yo wa UK a re lefatshe la gagabo le santse le tsepame mo go emeng Botswana nokeng mo go tsa thuto ka e le yone konokono go ka bakanya itsholelo. Education is everything. Re ka se kgone sepentle le thuto mme ebile re motlotlo go bo re kgonne go dirisana le lefatshe la lona ka fa re dirisantseng ka teng. Go yeng pele re ikaelela go sekaseka ditsela tse dišwa tsa go dirisana mmogo re le mafatshe ka bobedi. Ka jalo re tla tswelela re le eme nokeng mo mogameng wa thuto. Go sa le foo Tona Maele o netefaleditse moemedi wa lefatshe la UK Regis Antignep gore lephata la gagwe le tla nna le seabe mo bokopano jwa mafatshefatshe jwa thuto jo bo tla tshwarelwang kwa London, maikaelelo go tsaya malebela a go tlhabolola lefatshe leno ka thuto. Jessica Pilani, BTV News, Gaborone. Mo puisanong ya gagwe le BTV News mogolwane wa theko ya dikgomo wa BMC re motlhokomedi ga itshetse o baletse fa ditlhwatlhwa tse dišwa tsa theko ya dikgomo e le go rotloetsa theko mo matlhabelong a lobatseye le maung mme ditlhwatlhwa tse di simolotse ka mopitlo a le 17 diphetogo tse di ama palo ya thekiso ya dikgomo kwa mafatsheng a Europa. Go na ga nna le gona gore re mo thekong ya dikgomo re dire thulaganyo tse pedi kgotsa two models tsa procurement tsa go reka dikgomo mo bathong. Ya ntlha le gone goreng re reka dikgomo ka kontraka contract supply. Ya bobedi ya be nna le gone goreng ke mo go buletsweng hela dikgomo di ka tahela mongwe le mongwe ha na le kgomo a ka tsisa. Ya diphetogo tse dintsi re di hitala gone mo thulaganyong ya kontraka e rileng go tshimologong e be supa go supagala gore motho a tse dikgomo ke gore a ba ka nna le dikgomo di ka nna 3000 tsa ka di tisa mo ngwageng gore a kgone gore a hitelle go ka tsena lenaneo le la kontraka. Mme thulaganyo eo e baakantswe mo nakong ya gompieno go hokuditswe palo ya 3000 go isiwa hela go 50 e le 50 gore motho o pehele o na le kgomo tsa gagwe tse leng gore ke dikgomo tse ke ta tlhalosang sente gore ke tsa di SP le tsa di super. SP le kgomo ya 0 to 2 teeth and then super le dikgomo tsa 4 teeth e leng gore di SP tseo di rekwa ka 48 pula per kg, di SS tsone di super di rekwa ka 46 pula per kg. Mogolwane go tsweng ka lephateng la tlhabololo matshelo a batho mme go mo le motsela kgopo a re go reka le go dirisa dithoto phetelela go a siamela botsogo jwa batho ebile go ka fetsa meamuso le go babalela tikologo. A re ka mo setšhaba se tshwanetse go itlwaetsa go reka dithoto ka tekanyo mme tsela kgopo na bua se kwa segopotsong sa letsatsi la merero ya tsamaiso ya lelapa e akaretsang kapei ya go roka le tlhokomelo ya lelapa. A re utlwepego ka ke o lebogile ra dipotsane. Tlhokomela lelapa ya akaretsa kapei go roka le theko ya dithoto ke ba malwapa ke gore home economics e tebagantse le go rotloetsa batho go itoetsa go reka dithoto di tshwana le dijo le diaparo mo go lekanetseng. Metsela kgopo a re go reka dijo tse dintsi go ka reela batho go ja thata mo go ka bakang malwetse. O tsweletse a tlhalosa go reka diaparo tse dintsi go sa tlhokagale. Go dirisa phetelela sepela se o nang le sone gompienong ka tsaya sekae re itemogetse gore mo baneng ba banyenyane ba ba tsanang dikolo tse dinyenyane daycare center re le batsadi gantsi ga re ba pakela re ba tsenyetsa mopako go a sekolong wa go ithele gore gantsi re tabe re ba tsenyeditse dijo tse dintsintsi tse e leng gore bontsi jwa tsone ke dijo tse e leng gore ka sekgwara re ke di-junk foods o bo ithela e le goreng di nna borai mo matshelong a bone wa go ithela le gore bana ba go nna jalo gantsi ba tshabelelwa ke dikgang tsa obesity. So distolo tse re di bonang ka ke tsa batho ba e leng gore ba ne ba fandiwa ke goromente gore ba simolole income generating projects hela jaaka ga re bua gore we want to see economies tsa batho di hetoga tse dingwe because of the theme e re le mo go yone gompieno ye re buang ka yone tackling over consumption re ne re bidise le ba ena gore ba dira recycled products because at the end of the day ra re ga re over consumer we generate waste e leng gore waste ya teng le yone at the end of re batla gore e be e boa e re busetsa mme gantsi ga batho ba overfeed kana ba over consumer
especially mo nutritioning re hela re nna le bo non-communicable diseases tsa bo diabetes le bo hypertension tse e le gore ke tsone tse e leng gore re leka go di itse ka re le hano re tetse go screena batho le go ba itsise gore di-risk tsa bone go tsamaelana le gone malwetse one a sa tshelaneng ao ke dife be re kgona go ba romela ko dingakeng tse di maleba. Dikhamphane tse di dirang dithoto di rotloeditse go fokotsa selekanyo se ba dirang dithoto ka sone ka di helela di baka tiriso ya tsone e heteletseng. Re na le dibeke tse re di dirang ka di-patch ke di leftovers like matsela a dirisiwang ga a sala ga re a latlhe re ba gape re dira sengwe kana gape se sentšha gore re kgone go fokotsa tiriso e ntsi ya go reka. Ba bangwe ba botlela ba a busa normally our loyal customers kana our regular customers ga ba rekile ko go rona ba nna ba reka kgwedi le kgwedi they come back ka one ba botlela le be re ba fokoletsa price. Tsela kgopa re go reka dithoto ka selekanyo se heteletseng go ka ama botsogo jwa motho ja tlhaloganyo ka bangwe ba hella ba dirisa go reka dithoto go ikgotsogatsa ga ba sa itumela. Ke o lebogile Red Botsane, Botswana Television, Gaborone. jaanong a re tlhodimele mo go tsa mafatshe a sele lefatshe la Aforika Borwa le tsepame mo go nonotsheng tirisano mmogo ya lone le la Amerika gareng ga dikgotlhang tsa sepolotiki tse di tsweletseng morago ga go kubiwa ga moemedi wa lone Ebrahim Rasool. Totona Cyril Ramaphosa o ikemiseditse go atolosa dikamano tsa kgwebo le Amerika. Lephata la kgwebo la Aforika le sekaseka mefuta e farologaneng ya dithoto tse di rekisiwang le go batla mafelo a mašwa a go ka dirisanang mo go one mo go tsa itsholelo. Dikgotlhang di ne tsa oketsega morago gore mokwaledi wa lephata la puso Marco Rubio a bolele fa Rasool a sa tlhola a batlegwa kwa Amerika ka jaanong a supa lefatshe la Amerika ka monwana gore le tlhaola batho ba letso. Le fa go ntse jalo dipuisano le puso ya ga Trump di ntse di tsweletse kwa maemong a farologaneng a puso. A rutlwe pego ka botlalo ka go ikanisiwa semmuso ga totona wa Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah. Go tsere lehatshe la Namibia dingwaga tse 35 go nna le tautona wa mme le ntse go lebega go tsere sebaka mo mererong ya go neela bombe maemo a boeteledipele. Lehatshe le le gaisitse a le mantsi lehatshe ka bophara. Netumbo Nandi-Ndaitwah ke mme wa bobedi mo Aforika go tsaya marapa a botautona ka ditlhopho tsa setšhaba morago ga Ellen Johnson Sirleaf wa lehatshe la Liberia. O ntse le seabe se se tona mo go leleng kgololesego ya lehatshe la gabo ga mmogo le ditshwanelo tsa bomme. Ka 1995 o ne a eteletse lekoko la bomme ba maAforika kwa putegong ya Beijing ya go tsenya kgatelelo mo mebusong go ba kopele dikgang tsa tekatekano. I believe that having been elected as president of my country will encourage women from all walks of life to stand up and to be counted with a clear understanding that I was not elected because I'm a woman, but on merit. Tautona Boko o na le gareng ga baeteledipele ba kgalo ya Aforika ba ba tlhotseng ba tsholegetse mo toropong ya Windhoek go ipelela go tlhomega ga Tautona Ndaitwah. Today, our fathers, the late Mwalimu Julius Nyerere and the late Sam Nujoma, may their souls rest in peace, must be beaming with pride, seeing that the emancipation of the empowerment of women they fought for has bear fruits, with two of the great daughters leading two great nations guided by their principles. Go tlhomega ga Ndaitwah go nna tautona go atolosa ditoro tsa bana ba ba tsena mo kgalong ya Aforika go itse gore ga gona sepe se se ka ba mampele mo ditorong tsa bone. We need political will, but we also need not to talk it, but to do it. And so there are lots of capable women on the continent, everywhere. There is no country that doesn't have capable women. It's just that the political parties must have that will and conviction that women can lead. Tautona Ndaitwah o tlhatlhamana Ngolo Bumba yo neng a etela lehatshe la Namibia sebaka sa ngwaga go etsa tema ya ga Tautona Dr. Hage Geingob yo neng a tlhokagala ngogola. It has been a long time coming
It has been a long journey filled with trials and tribulations. But just as our struggle for independence, spearheaded by gallant sons and daughters of Namibia, has paid dividends, likewise, the struggle for gender justice, spearheaded by brave women of Namibia and their allies across the international community, is paying. Lehatshe la Namibia le ntse le kgolo itsholelo e kwa godimo ha e sa letsa boipuso ka 1990 mme go solofela gore Tauto Nandai-Thwa a tsweledisa go tlhabolola matshelo a batho ba Namibia ba ba ka tshwarang 3 million go supa jalo gore bokgoni ga bo amane ka gope le bong. Ke Filo Mokgaotsane, BTV News, Windhoek, Namibia. Sebaka jaanong ke sa tsa metshameko Ntebogang Sebetlela o eme sentle. tla ke go leboge wena ho lebile sa moka motswana itshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela. Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa The Zebras tlhotse se latlhegetswe ka nno tse 3-1 mo motshamekong wa Group G wa go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe sa ngwaga o tlang o neng o tshamekelwa kwa lebaneng la Obeditane Chulume kwa Francistown. Tatlhegelo eo e tlogela The Zebras le mo maemong a bone mo Group G ka dintlha di le 3 go tswa mo metshamekong e 5 a re bone matlhasedi a motshameko o. Mogatisi wa setlhopha sa Tlokeng United Mothusi Tlhowe a re lefa ba tla bo ba thulana le setlhopha se se mashetla ebile e le baeteledipele ba loko ya First Division ya Borwa Policy 11 o dumela gore kampa ya gagwe e ipapane sentle go lwa ka gotlhe go gapa dintlha tse 3. Victoria Dakin ka dintlha. Mo nakong eno setlhopha sa Tlokeng United se hemela godimo sa Policy 11 jaaka bobedi jo bo farologangwa fela ke dintlha tse 3. Mo metshamekong ile 13 setlhopha seo sa gatlhowe se fentse le merataro go balelwa phenyo ya dino tse 2 go ilengwe kgatlhanong le Presence 11 mo motshamekong wa bone wa bofelo ditatlhegelo di le 3 le go tshameka malekagane. Mokatisi Tlhowe o tlhalositse fa ba simolotse ikatiso beke e fetileng mme tsotlhe di tsamaya ka thelelo. I know it's all about the effort and the work rate and the dedication of my players. Setlhopha sa me se tsentse mashetla thata mo ikatisong ebile ba dira ka natla. Fa ba ka tswelela ka go dira jana ke solofela gore dintlha tse 3 re ka di bona. That one I can assure you I can able to try and collect the maximum points. Mo nakong eno setlhopha seo se ntsheditsweng ntle mo tikologong ya ntlha ya kgaisano ya Orange FA Cup ke sa Motšhudi Center Chiefs ka go se fapha ka dino tse 3 go lefela ga sena dikgobalo dipe fa e se fela go segelwa go thoko ga motshameka pele Samson Samusa Martin yo filweng dikarata tse di serolwana di le 2. My team is one of the teams that considered the least goals. Setlhopha sa me ke sengwe sa ditlhopha tse di sa nosiwang thata mo leking. Ka jalo go simolola gompieno ke tla bo ke berekela thata mo goreng ba tshameka pele ba me ba nose dino tse dintsi ka gore ke gone fa ba tlhaelang teng. On the offensive side is because that's where I'm lacking. TU e tla bo e beile mo batshameka pele Phenyo Molefega mmogo le Isaac Kgosipula go ba nosetsa dino tse di botlhokwa tse di ka banelang dintlha tse 3 go tswelela ba tsenyang The Jungle Kings ka fa tlase ga kgatelelo. Motshameko wa Policy 11 le Tlokeng United o ka matlhatso go lebale la Botswana Police College Kotse ka nako ya bone mo tshokologong. Victoria Dakin, BTV Sport, Tlokeng.
Mogatisi wa setlhopha sa Police 11 Mandi Venga Parazai a re gore ditoro tsa bone tsa go boela kwa leking e kgolwane di fetoge nnete ba patelesega go fenya motshameko mongwe le mongwe o setseng go fitlha paka ya 2024-2025 tla bokhutlong. The Jungle Kings ba re ba ya go simolola seo ka matlhatso fa ba amogela se se ba lomang serota sa Tlokeng United mo motshamekong wa beke ya lesome le bone wa League ya First Division ya ka kwano borwa. A re utlwe Kagiso Molelekwa. The Jungle Kings ba goroga motshamekong o ba di goga ko pele mo League ya First Division ya ka kwano borwa ka dintlha le 25 go tswa mo diphenyong di le 7 maleka a le 4 le ditatlhegelo di le 2 mme ba tshamekile metshameko e le 13 go ya ka Mokatisi Parazai. Phenyo kgatlhanong le Tlokeng United e tabe e le botlhokwa go ba tumetsa gaufi le go diragatsa maikaelelo a bone. It's a top of the table clash. We are playing TU. We are ahead of them 3 points. Ke motshameko wa dithopa tse pedi tse di go godimo ga loko. Re ba sia ka dintlha di le 3 mme ke dumela gore ba ya go tsena motshamekong o ba senka phenyo ka tsela tsotlhe. Mo nakong eno ga ra tshwanela go dintlha ka tsela epe kampa ya me ipankantse sente re ka nokile Tlokeng United mme re lemogile gore ke sethopa se se sa nusweng thata. Fa go ntse jalo ga re senke ditsela tse re ka kgonang go thiba le morago la bone go bona dinno. They are good defensively. So if a team is good defensively, we need to find ways whereby we can see how we can break them. But I believe it's what we've been working for, what we've been working at this whole week. Mokatisi yo wa pele wa setlhopha sa City Paula a re lefa kampa ya gagwe ya aperetswe ke dikgobalo ba dirile go le gontsi go kana ka setlhopha sa Tlokeng United. We've got a few knocks, we've got a few injuries. 3 of my guys are limping, but we're still waiting. Re na le dikgobalo di le mmalwa tsa batshameki ba ka nna bararo mme ke dumela gore ba ba leng teng ba ka dira tiro. Ga o tshameka le setlhopha se se tshwanang le se o tshwanetse go tla ka lenaneo le le thaselang mme re ya go dira fela jalo. To go and really attack, because if they are good defensively, it means most of the time they play defensively. So if you're playing a team that plays defensively, you cannot also go and play defensively. Because this game, we need a win, not a draw. Unless if we're saying, okay, fine, let's go for a point, maybe we could come also defending. But it's a game that we need 3 points so that we can become clear. So it's going to be an all-attack game. Ready for TU. So let's about 3 points weekend. So ke sa ke re ba se bana ba re di pa ka sente re na le kgobalo e one ya bas captain le Korokene hera the rest ya team isia second round go thata morena me team ya me ready re ka computer ra bela mo league ba se bana ba bothi ya ba tshepa a je ba re ka sepe morena go tsena mo nakong eno bo mampodi ba ba League ya Botswana Premier ba baka 2005-2006 ba nuse dino le 20 mme ba nuse difera bongwe mme ba sia Tlokeng United ba ba maemong a bobedi ka dintlha di le 3. Motshameko o bedi jo ka mathatso kwa Botswana Police College kwa Otse o kana kwa ya bone mo tshokologong. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Botswana Police College, Otse. Mo metshamekong e mengwe ya League ya First Division ya ka kwano borwa ya matlhatso setlhopha sa Magosi se thulana le sa Prisons kwa lebaleng la Sega kwa Ramotswa. Setlhopha sa Taung Young Strikers se tla lebagana le se se mo maemong a boraro sa Johnny Young Stars kwa lebaleng la SSG fa Sanotwane se tla mogala sa Holy Ghost kwa lebaleng la Organic Acres. O tsere tshudi bela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mena le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela pele re kgaogana o lebile sa moka o eme sentle gore ga kolla tsene di go ga kwa pele. Tautwana Advocate Maboko a goroga jalo kwa potsong ka bontleng go ikanisiwa ga tautwana wa lefatshe la Namibia Nandi Ndaitwa go tswa kwa Namibia. Batho ba le barataro ba tlhokafala morago ga go tlhaoga ga bolwetse jwa malaria mono mo go tsa metshameko the Zebras ba latlhegela jalo kgatlhanong le Algeria mo motshamekong wa go batla phatlha kwa sejaneng sa lefatshe. Wetso tsana kwa bosupa ne re go tshwaretse hela dilekalo ba tepolo ba latela ka seno sa bosa. Do
dumelang bagaetsho nka mogala ka seemo sa loabi seo se tiserwang ke nna Mpho Ishwadara go tlotse go bonala maru mme ebile go ikutlwetsa go le bothito mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ko ntleng ga mafelo a ko dikgaolo tsang gabe le tšhobe ko e le gore go tlhotse go ikutlwetsa go le mogote mo tshokologong mme fa re lebela swantso sa loabisana kwa gompieno sone se supa fa go santse go bonala maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile ga re a solagala gore a re nesetse pula bosigong jwa gompieno mo tsatsi la ka mosegone se re be go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a kgaolo ya borwa ja kgalagadi fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone swetse gore go phakele go apogile mme re mo tsamaya letsatsi go thibi ka bontlha bongwe mo maphakeleng gone swetse re utlwetse go le mololo ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa ja legare le bokone botlhaba mololo wa selekana sa 13 ko Francistown go enkwa 15 ko Selebe Phikwe le ko Plajana mafelo a mangwe a dikgaolo ka bontsi re swetse gore go phakele go ikutlwetsa go le bothito ba selekana sa 16 ko Ngojane go enkwa 17 mo mafelong ka bontsi a kgaolo yang gabe mme fa re lebela mo tshokologone swetse re utlwetse go le mogote ko dikgaolong tse di ko bokone jwa lefatshe leno mogote wa selekana sa 33 ko Shakawele Pandamateng go enkwa 34 ko Gumare Maung le Kasane mafelo a mangwe ka bontsi gone swetse gore go tlhole go ikutlwetsa go le bothito ba selekana sa 21 ko Veda le Jwaneng go enkwa 32 ko Tsabong gantsi le Tlhakane le Maitengwe mme fa re lebela ka tsatsi la tshipi gone swetse re be go thibile ka bontlha bongwe ko kgaolong ya Kgalagadi fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone swetse gore go phakele go apogile mme re mo tsamaya letsatsi go thibi ka bontlha bongwe go ikutlwetsa go le bothito ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa ja legare le bokone botlhaba bothito ba selekana sa 30 ko Good Hope Mahalapele Francistown go enkwa 32 ko Jwane le mo toropokgolo Gaborone dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone swetse gore go tlhole go ikutlwetsa go le mogote ka tsatsi la tshipi mogote wa selekana sa 33 ko Veda gantsi Shakawele Suapen go enkwa 35 ko Middle Pits Gumarele Kasane wethu ne ke go tshwaretse go le kalo go tswa Tepolwapi a ene boroko. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with 28.4 female and 43.0 male children having suffered physical violation before.